tin SIA exemption kan soi le thina post speaker veila me mi te khan tun Trump khat chung kan voi za som ni SIA exemption hian pe ni ka ti kha kenin voi khat khan pe ve de te ka Speaker, point of order. Kan House Leader hi a suala ni. SIA hi chu ni kum sang ni som ni panga mas ni som pakata kan dan thar pas nu chawa khania ama mi nen khanin rial sual palani SIA ti tak tak pa ngai hi chu. so ti si ang ti nge ama khan za som ni in lo pek thei Speaker. ing dan ngin tlo san Speaker ngoro. SIA ni lo Speaker. ani lo a copy po kan nei vek Speaker. Sang di som pariat kumtira MNF Sarkarin MLARR 2016 mangle tura kota appeal at helulai 2016 reflector lo lai dan man tur mumal lo lain outright purchase khulai ram khulei kha man tuma he house nge hian 11 March 2025 a reflector kan putlo he housing lungrual taka apom u khan an document zong chiar khan heram la kan ni huna ahun lai zela dan milin ti felani yang ti kha ain ziak thap chuwang chon MLR le reflector dana hian SIA exemption hi revenue minister in apek theilona dan hi kan rama dan kan adop thiang lo chuwang chon revenue minister hian SIA hi atulani chon apet hiang chuwang chon pu speaker hei thudik ani thudik kan soi or boka